Salibonani balaleli, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyathokoza ukwethula udaba oluvela eBhayibhelini ngalolu suku oluqhakathekileyo lapho esikhangela khona ngodaba lokugqilazwa yizidakamizwa. Isihloko sendaba sithi sona ungaqamula iketane yokugqilazwa yizidakamizwa. Ungaqamula iketane yokugqilazwa yizidakamizwa. Sikhuluma ngani nxa sikhuluma ngeketane? Sikhuluma namhlanje ngubana ungehlukana lo mkhuba wokugqilazwa yizidakamizwa. Ungachiya umkhuba wokugqilazwa yizidakamizwa. Ungehlukana lokunatha utshwala. Ungehlukana lokubhema imbanje. Ungehlukana lokubhema iglue, obronco, lokunye okunjalo. Nxa uphatheka kulokhu, umkhuba wakhona umkhuba omubi. Ngumkhuba omubi okudinga kubana wehlukane lawo. Kuyenza ubana ugqilazeke, ube isigqili sembanje, ube isigqili sotshwala. Udonsa kanzima wena. Nxa kumele kubana usebenze, kumele uqale ubheme imbanje. Udonsa kanzima wena. Nxa kumele kubana ume phambi kwabantu, kumele ubana ubheme imbanje, ubheme uzuze enye drug. Udonsa kanzima wena. Nxa kumele kubana uzizwe uhlalisekile engqondweni, kumele kubana unathe utshwala kumbe usebenzise iloba isiphi isidakamizwa ojayele ukusebenzisa. Sithi namhlanje ngegama lika Jesu ungehlukana lawo lo umkhuba onjalo. Ungayiqamula iketane yokugqilazwa yizidakamizwa. Izidakamizwa zingozi kakhulu emzimbeni yethu. Ziyalethela imikhuhlane, ikanti zilimaze ubudlelwano phakathi komuntu lemuli yakhe, phakathi komuntu lomkakhe, phambanise ubudlelwano esigabeni, kuphazamise ubudlelwano elizweni. Yikho sithi thina kuhle kubana ukhethe kahle, ukhethe ukwehlukana lomkhuba wokunatha utshwala, ubhema igwayi, ubhema imbanje, ubhema oglue labo bronco lokuningi kunjalo, ngoba kulethela kuyingozi emzimbeni wakho, njalo kuyabisela emuva njengesizwe singabi lenqubela phambili. Ngakho sithi thina namhlanje qamula iketane eyokugqilazwa yizidakamizwa. Ngiyamemezela ngegama lika Jesu kubana kuyavuma ungayiqamula iketane yokugqilazwa yizidakamizwa. Osikukamfundo bekhangele ngezempilakahle bananzelela ukuthi kusetshenziswa kwezidakamizwa kuyingozi emzimbeni. Akufanelanga ukubana umuntu ahlanganyele kumkhuba onjalo. Kuba luhlupho empilweni yomuntu, kuphazamise ngitsho lokusebenza komkhumbulo, ikanti kulimaze imizwa yomzimba, kulimaze umzimba, izitho zomzimba zilimale ngenxa usetshenziswa kwezidakamizwa. Ngakho ke bananzelela kubana ke ungumkhuba omubi obisela emuva, ukhangelelwe ukubana abantu abahlakaniphileyo bakhethe ukukhetha okuhle, bakhethe ukwehlukana lemikhuba enjalo, imikhuba emihle. Sithi namhlanje kuhle kubana nxa ukhangela okumele kubana ukhethe kikho, vuma kubana ukhokhelelwe yizwi lenkosi. Uvume njalo ukukhokhelelwa lulwazi esiluphiwa ngabezempilakahle. Kuza kwenza kubana ukhethe kahle, kuza kwenza kubana njalo wenelise kubana uqamule iketane elokugqilazwa yizidakamizwa. Nxa sikhuluma ngezidakamizwa, sikhuluma ngezidakamizwa ezisemthethweni lezingekho emthethweni. Nxa sikhuluma ngezisemthethweni, sikhuluma ngamaphilizi aphiwa ngamadokotela, amaphilizi esiwathenga
kumavinkili athengisa imithi esikhiwa yena lesithola kumadokotela. Lezi yizidakamizwa ezisemthethweni. Ikanti umuntu engazisebenzisa kubi njani? Udokotela nxa umuntu egula kwesikhathi engampha amaphilizi okulala. Nxa uwaphiwe ngudokotela uwasebenzisa ngokusemthethweni. Kodwa ke uma umuntu esewadinga lamaphilizi ukuze azizwe ehlalisekile kumbe lamadlabuzane, usesebenzise lesi sidakamizwa ngendlela engekho emthethweni. Ikanti sikhuluma njalo ngezinto ezingabombanje oglulo kuningi okunjalo. Yizidakamizwa ezingekho emthethweni. Umuntu engakusebenzisa lokho ngomthetho kahulumende uyabotshwa. So sikhuluma ngezidakamizwa esemthethweni lezingekho emthethweni ukubana kuhle ukubana sichiyane lomkhuba okusebenzisa lokhu ngendlela engafanelanga engekho emthethweni. Sichiyane lokubhema imbanje, ubhema oglue, abanye basebenzisa iPetro lokunengi okunjalo. Kuhle ukubana uvume lamhlanje ngamandla kaJesu Kristu ukubana wehlukane lakho uqamule le iketane ekusebenzisa ikugqilazwa izidakamizwa. Ake sikhangele imihlobo yokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa. Kungaba ikusebenzisa izinto ezivusa amadlabuzane ezigoqela icaffeine lokunye okunjalo. Kungaba ikusetshenziswa kwezinto ezingenza umuntu awumane, athabe kakhulu kumbe adane kakhulu, into ezinjengabombanje, lama LSDs lokunye okunjalo. Kungaba kusetshenziswa kwama narcotics wona ke ayaphilisa apholisa ubuhlungu nxa kuyikuthi kuna isetshenziswe ngokusemthethweni udokotela enguyothe usebenzise iphilizi elithile lile nicotine. Njalo ayalalisa, atholakala kubo heroin, codeine, opium lokunye kunjalo. So sithi thina umuntu engasebenzisa kubi izidakamizwa ngokusebenzisa ama narcotics. Kuhle ukubana umuntu ehlukane lomkhuba onjalo. Ngabe kusetshenziswa kwemithi elalisayo, ama sedatives, yona le bayisebenzisa abanye ukuthi behlise imicabango yabo ihlaliseke. Kugoqela utshwala, ivalium, promethazine, chloroform lokunye okunjalo. Ikusetshenziswa kubi kwezidakamizwa abanye abakwenzayo. Imithi eletha ukuhlaliseka komkhumbulo yona itholakala kubo librium, valium leminye lezinye izidakamizwa ezinjalo. Ungagoqela njalo ukusetshenziswa kwabo-glue njengoba sithintile, spot removers, tube repairs, perfumes, chemicals lamanye ama-chemicals anjalo. Yikho lokho esikhuluma ngakho namhlanje. Kuhle ukubana siucombe wona lumfanekiso ukuze sibe lokuzwisisa kufana nayo, ukubana sikhuluma ngani. Kambe kusetshenziswa kubi kwesidakamizwa kungaba luhlupho oluvamileyo na kobulawayo eduzane lathi lapha? Kungaba luhlupho yini olusithintayo? Impendulo ngethi yebo. Luhlupho esibhekane lalo, luhlupho oluphakathi kwethu njengezakhamuzi zakobulawayo, njengabahlali bomuzi wonalo. Luhlupho oselukhona, oselubhahile. Kasikhulumi ngomcabango nje esizibumbela wona emkhumbulweni yethu, kodwa sikhuluma ngohlupho esibhekana lalo njengezakhamuzi, njengesizwe seZimbabwe. Sithi thina ke lolu hlupho kuhle ukubana luqedwe ngegama likaJesu. Ngiyamemezela namhlanje ukubana kuyavuma ukubana indoda yehlukane lezidakamizwa. Kuyavuma ukubana indoda iphile umkhumbulo wakhe uhlalisekile ingazange isebenzise izidakamizwa. Luhlupho olukhona oluphilayo. Kuphephandaba elika October 2019 wabhala le indaba wayinika isihloko esithi sona 65% mentally unstable in Bulawayo, drug abuse cited as cartels target schools. Uthi yena abangu 65 ekhulwini babonakala belohlupho lokusebenza kahle komkhumbulo kobulawayo
izidakamizwa yizo ezimbangela yalokho. Abathengisa izidakamizwa sebebhahile behlasela kakhulu abantwana besikolo. Uqhubeka ke elandisa ukubana ke abanengi sebeze bavakatshela izibhedlela ezinjengabo Ngutsheni besiyadinga uncedo. Kwafunyana ukubana uhlupho luza ngenxa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Balandisa ke osikhicamfundo bezempilakahle ukubana ke izidakamizwa zenza umuntu umkhumbulo wakhe ungasebenzi kahle. Umkhumbulo wakhe ungazowasebenza ngendlela ebalulekileyo. Ikanti njalo iphephandaba elika 30 March 2022 sekuseduzani ke lokho. Ngawona lomnyaka esikiwo wabika omunye oloba kuphephandaba wayinika isihloko esithi sona about 250 drug addicts are attended to at Ngutsheni Central Hospital monthly amid worries that the number of youths abusing drugs keeps rising in Bulawayo. Uthi ke kufunyana ukubana abantu abafika 250 baya ncediswa ngabezempilakahle esibhedlela seNgutsheni ngesikhathi uBulawayo ekhathazekile kakhulu ngabantu abatsha asebesebenzisa izidakamizwa. Ngesikubala kumaphephandaba ethu okuveza ukubana indaba yokusenza kwezidakamizwa iluhlupho ngempela koBulawayo. Abanye baqalisa bebancane kakhulu beleminyaka engu13 abanye kubo 14 okuveza ukubana luhlupho olukhulu esesibhekane lalo. Uhlupho kumele ubana silwisane lalo sincedisane ukubana silinqobe lolu hlupho. Elandisa ko omunye owezempilakahle uDokotela uRanga uthi yena nxa abantu beqhubeka benatha utshwala kwenza kubana sehluleke kumpi yokunqoba izidakamizwa ngoba labo utshwala ngobunye bezidakamizwa okumele ukubana abantu izakhamizi zakobulawayo bevume ukwehlukana labo abavele benatha. Kuyingozi ke utshwala. Buyenza abantu bengenelisi ukusebenza ngendlela kade bengasebenza ngayo uma benganathi utshwala. Abanye bayalova emsebenzini, imicabango yabo ingasasebenzi kahle abanye. Njalo abantu bahlaselwe imikhuhlane ebingavikeleka. Njalo kwezomnotho welizwe sibuyele emuva kakhulu. Amadoda kumele ubale ngabe asebenza esela izimuli zawo atshona esemashabhini esemabhawa. Amadoda kumele ubale ngabe asebenza ethuthukisa isizwe achitha isikhathi enatha ebhema imbanje lokunye okunjalo angasenzi akade ngakwenza ukuthuthukisa isizwe. Ikanti lokuganga ubudlova osobugcwele phakathi kwedolobho nxa bekhangela abakhokheli bananzelela kubana bubangelwa ukusetshenziswa kokudakayo. Ngakho sithi thina luhlupho oluphilayo esibhekana lalo njengezakhamuzi zakobulawayo. Ikanti kuhlelo lunye bebika kuhlelo lokho loba khona eNtumbane shopping center. Ebika kuhlelo lokhona phana Zothile shopping center eNtumbane okhangela ke ngalolu hlupho uMr Romeo Machazi wananzelela kubana iNtumbane ngelinye ilokishi elafunyana kubana lo hlupho lona lolukhulu kakhulu okusetshenziswa kwembanje obronco lokunye okunengi okunjalo. Indaba le ichone kuwe lami iveza kubana silohlupho ukusenza kwezidakamizwa kubi luhlupho esibhekane lalo njengobulawayo okumele kubana sivumelane kubana silwisane lalo sinqobe. Ukunqoba kwethu kuyame kutheni sivume ukubana silohlupho ikane njalo sinanzela ubana lolu hlupho luyalungiseka. Kungalungiseka umuntu uyenelisa kubana ayiqamule iketane yokugqilazwa yizidakamizwa. Ngiyathemba kubana kusokucombe umfanekiso omuhle usuzwisisa kubana sikhuluma ngani nxa sikhuluma ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa. Ake sikhangeleni ezwini lenkosi eBhayibhelini phela. Sizafunda kuZaga amazwi ahlakaniphileyo 3 verse 5 kusiya ku6 loZaga 14 verse 12. Ngiqala kufunda chapter 3 verse 5 kusiya ku6. Themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke. Ungathembi okwakho ukuzwisisa.
mvume kuzo zonke izindlela zakho, yena uzaqondisa zonke izindlela zakho. Izaga 3 verse 5 kusiya ku6. Ikanti Izaga 14 verse 12 uthi yena kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini, kodwa isiphetho sayo siyikufa. Asikhulekeni. Baba sezweni Nkosi siyabonga ngezwi lakho osamkelisa lona ngalolusuku lwamhlanje. Siyacela ngani ngakhuluma lathi ngaleli zwi, usikhuze sikhuzeke. Khuluma ngalathi ngaleli zwi, usikhuthaze, usiphe ithemba, usiphe ukunqoba, usiphe impilo engunaphakade. NgoJesu Kristu Nkosi siyakhuleka. Amen. Siyabonga amazwi esiwafunda evela eBhayibhelini, sikhangele indaba yethu yalamhlanje. Ngamazwi ancoma ukuphila impilo umuntu ebeke ithemba lakhe kuNkulunkulu. Umuntu ophila ebeke ithemba lakhe kuNkulunkulu uyanqoba, aze anqobe ngitho lemkhuba efana nalena esikhuluma ngayo ukugqilazwa yizidakamizwa. Ikanti chapter 14 verse 12 uthi kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini, kodwa isiphetho sayo siyikufa. Kungakhanya kuyinto enhle encomekayo, ebukekayo ukubhema igwayi, ukunatha utshwala, ukubhema imbanje. Abangani bakho bakubuke, bakuthande ngoba ubhema labo. Abangani bakho bakuthande ngoba unatha labo utshwala, ubanathi sobathengela utshwala. Indaba kodwa ithi yona isiphetho sayo le indlela yikufa. Ikulamhlanje sithi thina khetha kuhle. Uvume kubana ukukhetha kwakho kulawulwe yilizwi elivela eBhayibhelini. Uvuma ukukhetha kwakho kulawulwe inhlakanipho esiphiwa ngabezempilakahle kudaba lokuphila kahle, lwezempilakahle emzimbeni. Vuma kubana iBhayibheli liqondise ukwenza kwakho. Ngizakwethula iziqondiso ezilithumi ezincedisa kubana umuntu anqobe umkhuba wokugqilazwa yizidakamizwa. Okokuqala, vuma ukuthi ulohlupho. Ukwehlukana lomkhuba omubi kuqala ngokuthi uvume ukubana lokhu kubi akungifanelanga. Ungaqalisa wenze njalo ukuza kwenza kubana unqobe. Ukukhetha ngokwakho, amandla siwathola kuNkulunkulu. Qala ngubana uvume bese ukhetha kubana wehlukane lokugqilazwa yizidakamizwa. Okwesibili, vuma ukuthi uphakathi kwempi, phakathi kwemoya emibi, moya omubi lo moya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukudonsela ekutheni unqobe izidakamizwa. Moya omubi ukudonsela ekutheni ugqilazeke, uhlale ubotshwe le iketane leli. Kodwa kumele uvume ubana yimpi yakomoya ongayinqoba ngegama lika Jesu. Haleluya bantwana benkosi. Singafunda eBhayibhelini kwaBaseFesu 6 verse 12. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa silwa lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubumnyama. Silwa njalo lamabutho emimoya emibi embusweni yasemazulwini. Kuyafundisela lokho bantwana benkosi bana siphakathi kwempi. Ikanti izwi lenkosi lisikhuthaza ukubana zithibeni, liqaphele. Isitha senu uSathane siyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla. Petro 5 verse 8. uSathane ufuna ukubana akuqile, akuqibilezele, aphambanise ubudlelwano emulini yakho ngenxa yezidakamizwa. Yehlukana lakho ngegama lika Jesu. Number 3, beka ithemba lakho enkosini. Beka ithemba lakho, ungabe ithemba lakho enkosini uzathola ukunqoba. Kakukho bani othemba lakhe likuwe ozayangiswa lanini, kodwa bazayangiswa abadinga ukulimaza kungela sizatho. Sibona bani uNkulunkulu nxa ungakhetha ubani obekithemba lakho kuye, awuzukuyangiswa, uza kunqoba. uJesu ekhuluma kuJohane 10 verse 10 uveza kubana uzile kubana kube sizuze impilo ukuze zibe lokuphila, zibe lakho ngokugcweleyo, sibe lokuphila ngokugcweleyo. Kudinga ubana ke sibeke ithemba loNkulunkulu. Okwesine, vuma kubana udinga usizo likaNkulunkulu. Vuma kubana udinga usizo likaNkulunkulu.
Ungafunda eBhayibhelini uRoma 7 verse 15. Lamanye amavesi anjalo aveza kubana udinga ukubana uvume ukubana udinga usizo kaNkulunkulu. Ungaba njengoPaul owayekhala ethi ngubani ozangisiza kulo mzimba ofayo na? Abese memezela ubana ngoJesu lokhu bunzima buyanqotshwa. Ungafunda uRoma 7 verse 15 kusiya ku25. Ngubani ungakusiza kukho konke lokhu? Nguye uNkulunkulu. Njalo ke udinga abangakuncedisa zigombolozele ngabantu abangakukhuthaza ukwehlukana lemkhuba emibi. Lingedukiswa abangane ababi bayasona isimo esihle. Ungahlalela abangane abakhuthaza ubana unatha utshwala uze ukunqoba. Kodwa ungahlalela abangane abakukhuthaza ukwenza okuhle uza kunqoba. Okwesithupha, dinga iqiniso ulenze libe ngumngane wakho. Zizuze iqiniso ezwini likaNkulunkulu. Ulenze libe ngumngane wakho, ulisebenzise empilweni yakho uza kunqoba. Ungaphila impilo yokuzithokozisa ngokungasoqiniso awuzi kunqoba. Kwesikhombisa, yenza isinqumo sokwehlukana lale imkhuba emibi. Ungenza njalo uza kunqoba. Njalo nxa usuchiye igwayi, wachiya utshwala, hlanganyela kumkhuba emihle, ugcwalise ingqondo yakho ngemicabango emihle, ubale amabhuku akhuthaza ukwenza okuhle uza kunqoba. Zimisele ukukhula nsuku zonke elwazini oluhle olwakhayo oluletha impilo. Lingadakwa liwayini okuletha ukonakala, kodwa gcwaliswani ngomoya. Vuma kubana ugcwaliswe ngomoya oyingcwele. Ungaphili impilo yakho ugcwele ngokudakayo, ungadakwa liwayini, kodwa gcwaliswa ngomoya oyingcwele. Ngamafitshane sithi thina yehlukana legwayi. Ungaqamula iketane yokunatha utshwala. Ungaqamula iketane yokubhema umbanje oglulo kuneyo kunjalo. Funda eBhayibhelini, funda kwabezempilakahle, unqobe umkhuba wokubhema igwayi kusebenzisa okudakayo. Beka ithebula kuNkulunkulu. Uzigombolozele, uhlale uphile labantu abakukhuthaza ukwenza okuhle. Udinge iqiniso, ulenze libe ngumngane wakho. Vuma ukwehlukana lomkhuba omubi, yenza icebo lokuhlangana lomkhuba bese uzimisela ubana ukhule elwazini, ukhule ekwazini ngoThixo lentando yakhe. Njalo uhlole izinqumo zakho ngeqiniso livela eBhayibhelini la ngeqiniso esiliphiwa ngabezempilakahle. Unyenza njalo uza kunqoba. Indaba ezingenzi zona ngoJesu siyanqoba. Akula ukwehlulayo ngoJesu siyanqoba. Ngikubizela kuJesu ukubana zinikele kuye uza kuthola ukunqoba. Asikhuleke. Baba sezulu Nkosi siyabonga ngezwi lakho esilithola namhlanje lesikhuthaza bona sehlukane lezidakamizwa. Siyabonga ubana ngoJesu siyanqoba. Siyazinikela kuwe Jesu sicela ubane ngani ungasipha lokho kunqoba. Sisuke kunqobeni siya ekunqobeni. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiyalibonga lonke balaleli ukuzinda ithuba lokulalela udaba lwalamhlanje. uNkulunkulu kakwenzele kahle, akuphe amandla ukwenelisa ukusebenzisa la amaqiniso, njalo uzimisele ukuqamula leli ketane. Uzimisele ukuzinikela kuJesu ukuze uphile impilo yokunqoba, usuke ekunqobeni usiya ekunqobeni. Ungaliqamula iketane lokugqilazwa yizidakamizwa. uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga. Amen.